Kaseng United Democratic Party hapo kejingelam jong Presiden Barangba uba medba lingdo kalahiar syanong spung kabahap apo kamau flang constituency banlik pan jingkersan yukertong jongka uba bion Matthew kurba ha kejingdon rengkat UMLA bamenta jong kamau flang uba Eugene lingdo bat kiwe kinong yelam ke parti haba jingkren hakatai kasengi uba medba lingdo uloong hakani election kabamenta kibabun kikren yak roy kapar kaklur katengka henry ngiklet banpai halo kajai benriu bat kalong kaba isep tieng bayo ngi bakla hakani kanti bat ngimtip sai kalawe jong kikun kikti kandon namar kibabun kilasyu keren be tang sapang kaspa kapau bai ba bai ngawana de kapo nalor ki development baro ki parti kia keren sapang ki development kia keren tang sapang karoi kapar kia keren tang sapang kaspa kapo kia keren tang sapang ka kelur ka hajar sanu ka jaj benriu jogi kapo ngasep tieng ba yo kumnore ngia bakla kene kenti kalawai jong kikon kikti jogi kansa aga jitung namala de kren stang kaspa paute la kibriu na sabar bi baningi nimdon katata denam de de PUE de kapol ka ji pen kre election jogi wi parti de la image sia nang no ka tu pisa kawan seno kan le ban nang no padan krong biang ka tu kata ka lo ka jikili ya pi iwe pa iwe ki balong ki dong tebot jong mo plan konsulsi ka don kam hoy hakabom ka don kam yang i bagin perkat ka kam election kam de ta ka kam tamasa kam de ta ka kam ke bangile kai kam de ta ka kam bangin sia penbit ki pai ba ka de ka por yang i ya ka bangin da perkat jengai ba baro ngi kinong yalam kilidar ki abe syakita ki national party baro ki abe syakita ki national party nama balai babun fon kiong babun fon ban ai sykinong yalam sykinong ile election ha nakabanta ban job banyo tahu ke sorkar ndala tahu ke sorkar saya kenyum ki ba oh dakum ni ba dakum tai kapor kadang don yang iwe pa iwe bangin perkat pa kini kisitiyo ki pementa panaong yapi kini kisitiyo menta kalong kisitiyo kabak koridor pa yapi iwe pa iwe hadin ka arp nyaw tarik pan hadin ka tarik jok kajing nyaw yuki buon da pisiyo da ka klur da ka spa klur da ka hajar klur da ka lak klur pinom la balay issue nrei ngagin scam ba kanong kamau flang konsulsi kanong bakla ne kapon kajai benriu jongi kadon kam om tang mat benne ndei banang pen scam susu ya ke ai ke jenglong tendrai ke jongi ngresya sensyar haki parti retor baros kata baru bor pia snowi ke jinga kren jogi national party ya ki parti rulum baret jongi bagi persiang ban kenyot ki persiang ban pendo ki persiang ya kaban ban penduk pendam ini hato ladam don syu sa ki parti rulum baladam don syu sa ka parti UDP ayu kan jaya ka state ke jogi ayu kan jaya state jogi ya mentang inang not ban kam bakadang des dang ke UDP kepada ke parti rulum ke parti trairi ke barang la ya ka ban penhe susu ha ka state ke jogi ulo ongru balada kipai bahi kidon ke jingsngau nak benta ke jai benriu kidai ban aila tsisi ni baka UDP kandon yu nombor ubala sisa ban yalam ya kejala badai ondala yo tau nombor ka UDP kan sala ban peni ya kikam kibau pai bahi wangnun hakawai kaliang uba Eugene ulapan pau halo ke jia ine ke chungu ha ke parti UDP da ke bau ulo ong baka daw chong kani kadai halo ke jingsngau singa ya ke parti kabodon ke jingkerman bat kabodon ya ke syap ke bom kabatit yu klong snam jong kajai benriu bakumnu ngin pinulong ya kajing anut jong pai ba ngidon kam ya ki nombar bangidon kam bandon sibon ki nombar bangin la ban job sibon ki MLA ngidon kam ban job haga de ke kenti ke pemerintah nreumut nyomut prangut kan sitom ban lei nginum la ban pinulong ki baro
kijing ang not jong kipat ba jong kastil. Ngira ang not sisya hakan kenti ke pemerintah. Bang ngira ang not bang ngira terang. Bang ngira respons ya ki baro ki bagi kipat ba ki ang not baro iskata. Ngiyos ngo ya kijing knyum serum seneng. Ngiyos ngo ya kijing ikren serum seneng. Bat ngiyos ngo ya kijing yawer serum seneng. Bakaladei ka por bat kapali ya ka UDP hakan nega kenti ke pemerintah. Bahkan yo sibor dia meli. Bahkan dona ke sorka. Bahkan nyalam ruya ka. Ya ini am kejing scam mak bahkan dei bahkan ni. Ya ini am. Ngayang hane da kejing sosngan. Tang bangidon u kandidat ubakan saitam. Henry bangidon nak parti kepada kejing kermen hakan yang kenti kebanuan mentah. Hapai kemat seketika lama ang tiga berkawai ang tay. Hapai kemat ti lama. Ila bandai lamai barit. Henry kejing syong kia. Jom kita girong badan nak tiga lama. Ngayo ban puli kawai kejing tho bai ai Dr. Amanwar mana. Karong sao kakedau ya kejing slur jong upat ba jong kene kejela. Karong le kakedau ya kejing suk bakajing khoi jong kijat bereu jong ni. Bakabajer ngam kakedau ya kejing roy jong kijat bereu. Ngan berap sangapat ya kejing keren jing Dr. Amanwar. Katai ke bom kabatiet kadai kejing tiet jong klong senam jong ni wei jong kijat bereu. Te ngakerpa ang ni kupat ba. Ngamday tang present jong kani ka circle. Ngadai ru chief youth organizer jong ka party habay day baka youth hakan ni ka jela jong ni. Ngalayat keleng sodong kani ka jela kadadon sisya kata kajing ang not ke jong ni kum kisamla kum kajat benreu. To ai pi kinong nong spung kejing no senyang kejong pi haka ar punyo trik kan long lang kejing no senyang jong kiwi sispa lai pukandai tili kisnong kibra nang ne konstituensi kejong ni bat ni kum kane ka konstituensi ngin long kejing no senyang ya kane ka parti haka ar trik haka leng sodong jong kane kejela bat andang ya yo ya result ak artrik kene ka bom kan sawah keleng sodong kene ke jela bakum ka jigang nut ke jongi kipat ba ya kata jing kela banyak kata jing syar ke bakut ke basuba ke jing syar ke basaiso bat ke jing syar ke bom pej siliang kita kilai tiligi nong rem bakane ke parti ke yeng balasang ya ka senem ka kandai spa kandai punyau halor kita ginong rem to ai bakani ka arjar par pulai kan long no kemau kerdon yangi kum ka jat benreu lingba ka jing alam jong kani ka parti sya kata ka jing kelaba bro ya terang Halor kurtong ubala dan haka parti uba Eugene ula pentep ba kadai ke jingkwa jong u ya ubriu ubala bantrai bat don ka jabing kanang bola ban budin ya ka ka shon bat ru ban pendep ya ka jingang nut jong kipai ba kene ke projek kadana po Delhi kene ke projek ngawara angni ngawara i ka jing shisha baik kene ke sitiru live forwarding lingba chief minister nadu usnem arjar ka khandai but kene ka project kadai kumba ila kular hi pa manwan ra e kata ka roy ka par khamtam hakini kithan ki jongpi kene ka project ka shongdor sapu prakror but hakani ka project lakan thop lang ya kayaw nung spung bat kasurok nado na po mamawar kabanya linter so po
lai nong rem mo pansnar lai la rem nong spung ya ka ka ba phi ki nong spung la ang not kani kini tang hakilai snam bai trai pa nga lai sa daliban bu din ya kani takdan ka kam bangin nang hapiai beteng halor kani kan urlong ada phi ailat rapi kinong sok snong jong kani ka thanya ngai scam ba kani ka surok kani ka yo jong kani ka surok lai nong rem ha nong spung ka ba phi ang not ka surok ni kamle na po PW department ngile ling ba kani ka ministry bara ka jing nang ka jing start jong ipa ipin kan top ya ka yo ki aya ka yo ban yo ka surok pat kumno ban yo ka surok iom kadai ka surok ban yo ban approach kani ka yo ban rai ki marrep mariang jong pi ki nong song snong kani ka than Keadaan kajing ikran jonga badi presiden ramba hadin bangalarai banganum yakun yakan ek election keadaan kajing kulmar kajing sukya halor u candidate u banyeng tei keadaan kajing ikran kajong i bat nga hato ladang ai tiket yo ne urang ba u badan baka parti la kata ka nisnam Namar ki bon ki kam ki projek ki badang sa ki bakhya ngasutu ba utaw rong ba umpat kot kebor bon long kum utaw no mikmat no ongi president rong ba daga ba burom ya pi da fi bu da fi ai tiket ya uta urang ba ngate ngam don ka jingkersyan namar ba kumusomla kumunang teput ngapet ke kerdan ngapet ya kajing nang kajing start ngapet ya kajing pro kajibing ngapet ya kamanyu breu ula namla menteri kini kam ula namla wan ra ya karoi kepar andang ya yo candidate ya chief engineer jo MECL ibadeng beyond star kurba kaladon gejisngan hanga namar kum kini kikam kibelang sakut hang tayanong ba Delhi kidai kum kini kirang ba kila bala ban penorlong yaka ya kajing ang not kajong pi kinonong spung ngalabat ong sanpol ways nem ai kini kabu batang apo ars nem pila ben yo ben penolong ya kani kajing ang nur kujang pi bala sala sempois kiwei gi bala ajing kan hakatai gasi ki kenthop yuba bion mathiu kurba uba brolding nong se ukartong ko UDP na mauthat rasan bat kiwei ki riu rangba ini ke jat beriu ke pastat ke sempang bat ki beri bom jupendam ki bala pun ki wentang ye kita ki sarkar bilap hakik menwe ki sarkar India dikatakan ke musim jonga kumusamla rangba badan jikit kri namta karibat dek jaj bende de halar kata kan nongrim banga mino naka NPP bangwan bat penyesok haka UDP baka dekas parti trairi ngitip chai pa unong sen jukahi ude ukasi unong sen jukahi ude ukasi atikipor baiki molong di lead Dr. Don ngitip chai pa unong sen juka ude hi ukasi dikatakan pelong yang bangenrung haka UDP bat ngitip syahi bahau ar hajar ar pulai ka UDP hi kandai ka tim A om chu ka tim B kandai ka UDP hi ka banyalam ya ka sorkar bat haka juga poru kumusamla hati kipuar pengenang dan UDP oh haka NPP ngakan mau badu prestun wong hamulai wong ba ngipin biit man lakasan senem bat kipat baru kingok man lakasan senem mereka jubab ke pasyai nangi ki kun samla ki balana setengah sungkum ni we are not a fool we live in a new generation where most of the youth are more educated than the present MLA of NPP and they know how to judge dikatakan clear message wait and watch in 2023 will show you as a youth kata mereka clear message you pak prestun ngimdesyo kipit
Ini kisamla ki belanang lasat. Ini kisamla ki belanang lasat kajuk jong kajing penbit galakut. Niem hakajuk ki oka digital era. Ketika taken kisamla jingi kumta ki babun pak. Ki belanang lasat ki biang kekertan pulih ngonga ki nang ban besar sapek. Au ar punyau tarik. Ar punyau tarik bat ka ar tarik kan dikajubak. Ya kita ki bakenbit jingi. Bagamla apan budi bakenedi. Kadai akan norim jong pajba. Om nam ta kadau jong asmet. Hadu menta ngalong perlok ngai ngai thon. Bang atip uru udang udang thon nga. Ngasngau gum henman lo jong. Ngatip bang uru sngau gum para lo jong nga. Ngamla apan bud. Away ngane tu pi pajba no sinong jong sinong nam spung. Om na kadau asmet jonga. Hadu San Husin ngabu ka appointment bat chief minister wong yang ka de phi bana bani lai lang hi lai bu appointment hi kano telishu ki sithi Bangladesh chief minister ban lai jekendu nam ta jingdan kam jang kate school hawa ko wong hi lai jekendu ta Daniel thank you bari ta CM on chief minister officer on special duty nalayo ban jekendu yu habukut ke jubab wong pidon leader and PP national la constituency jumpi wong hojidon de bakredi shenin sa isa join ya parti NPP na du ko por bang patjon hadu December ap syam layo ban ya kendu ta chief minister kada ya kan norim jo patba bagas utu baun don jikit kli nak bentak snong jongi nak bentak dong kathan jongi Kadang kiwi kisnong kiwi dong ngatip syai batang sitayo ya kai gijim dot kam jom kita kiwi kisnong ulaban perulong namar udon ke parti badan hakabor kata apa kabangamla apan but ya iba kene di hakane kenti bamenta nama layo ban penkuburam kadau chief minister ya kinong alam jong ke parti UDP nang ne nang spung hamongap Togin lang kipriu kiba kenmau ya kai kiba padu prestun Ukraina ka by election hakane ka ju ka jaka kata kalong bawang marsin poy na spung tersain kitin jebeng ngasgam panen tahun oy ka mobile namar bom dan network bat ke jingkular ka jamu wam baladar rem de job menteri bla Lada rem ni job menteri bla hapa san pesgi ngan war ayo tawar pada him dai bat klepit ya kejing syukur jang baru prestun ya pada nak senang jangan yang senang jungi namar sa kadau ini bat klet no ya ke parti NPP ni kirit kirya ini sensyarhi prarit praria da ke parti tenrai bat ke parti trairi le jong Naikum ki palda nong snong jong ke snong spong bat maplang konstituensi berkawai to yin ya I jengai hakane ka kenti kawamanta bangin ya kersan telitelan ya ukertong jong ke UDP hakane ka kenti kawamanta baknang ba ngin yo no yalu jong u chief minister ubadai u kasi jongi qua ban bầu trúc rêu đang đi chu kỳ undang sa hata jilong duk sa kawai rêu nong bakwa ban jera pikilong ye peduk wanang tulok na jong ru nyerap lagi na tulok na jong at pirsana ar phot li ki ye namta kilong ye peduk dan peduk kam Cispa teli harasan senam. Anwar sudah tisu kemju nak sorgarin dia penyo lat pensa kambun susu kalau kata penyerap di kita gilong yang peduk. Kendrai berla berperlong yang kata kendai lapi kipai ba
jong kama perang konstitusi pi bet ban pha yana ban long dang big bat jong pi ban shong ate assembly penyasat nam ta ke jing don gam the way pai no slong jong ba perang konstitusi penyasat nam ta way no slong jong ka big jela mikhalaya borok away khnang ba ka jela mikhalaya kan roy kan dom sa hajing dok Hanya kalah kan jai, karena kalau dong mikmat jompi, penyasat, panwara, hajing kalah pun di polisi, terekam jom kami kalia, di polisi belum di mau jentut, panwara yang roy kapar, hak state di berogawai, gumnoro, panwara polisi, pan kêu susu, yang kata pan lom revenue, pan lom pisah, pan penerus pak. Yang state Mikhalia kenang berdak revenue ke kio kikam roy kampar hak state Mikhalia ken kio kan yo Meghalaya ka jingsngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa ken teu sha ka shia tingka shibnai kata ka long khat ar tingka shisnem hakane ka apnyo trek urumphang Shan ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC. The mismanagement of sports facilities in Meghalaya is costing the future of our youth dearly. They are lagging behind due to lack of proper training facilities. Is this the Meghalaya we want for our youth? It's time to speak up about the issues that are hampering Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi Ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836 000 6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka